Tahukah anda, lobster sebenarnya hampir tak mati sebab usia. Macam ni cerita dia. Kalau anda seekor lobster, selagi ada makanan dan tak ada apa-apa yang makan anda, secara teori, anda boleh hidup selama-lamanya. Sebab itu wujud lobster gergasi macam Big Josh yang dipercayai hidup lebih 100 tahun. Tapi lobster tak mati juga. Cuma bukan sebab tua, tapi sebab ni. Badan dalam dia makin membesar, tapi kulit luar dia keras dan tak boleh mengembang. Jadi lobster terpaksa salin kulit, proses yang dipanggil molting. Dan di sinilah masalahnya. Semakin besar lobster, semakin banyak tenaga diperlukan untuk molting. Sampai satu tahap tenaga yang diperlukan terlalu banyak dan lobster mati kepenatan. Tapi ini yang buat saintis tercengang. Lobster sebenarnya tak menjadi tua macam manusia. Dalam badan manusia, sel hanya boleh membahagi sekitar 40 kali. Lepas tu sel berhenti. Sebabnya ada pada hujung kromosom kita yang dipanggil telomere. Setiap kali sel membahagi, telomere ini makin pendek. Sampai akhirnya sel tak boleh disalin lagi. Tapi lobster lain cerita. Mereka ada enzim khas bernama telomerase yang boleh membaiki telomere setiap kali sel membahagi. Maksudnya, sel lobster boleh terus membahagi tanpa had. Jadi secara biologi, lobster tak menua. Mereka bukan mati sebab usia, mereka mati sebab badan mereka sendiri terlalu besar untuk ditanggung.